evangelist Dina Asamoah ne F0RK-Kumchacha and as a prophet Kumchacha nya beef. I found comment bra attention TV ekwentwa. O dwumakuo bi nso apese obo ho dawura de ba attention TV a ye de bekọ achi abone dawura ma kama. Wa beef ne nyina eye papa Adom Kyei Duah eye second chance sofo penin kese a awiye mmere ai wosi wono na Jesus di na si wo se wone agenkwa ye man the next 500 years sa Yesu Kristo mfoni na ye hu na ye de asese ye dem no wono ne de na ye de beye eye mfoni no na onu se prophet Kumchacha so yobi a wodi eye papa Adom Kyei Duah jipa wo ye hu a wo yi uti se obeka seti ya papa na eye F0RK-Kumchacha wono be si ani o se papa Adom Kyei Duah so no na so dem ye nto correction ti asema evangelist and Asamoah ekafa. Yes, evangelist Dina Asamoah say aya papa we oja so dem ye nto correction ye ntua tight no hwan na kire ne sa eni nyame asemu bebia da say ye ntua tight na emo sabi Ghana for yadwin ewo fom na papa ne begina TV so say ye nto correction ye ntua tight na sa spiritual academy na moto anase mpa ba kode na moto no eno no mo de ye den sa niema no ombe toto obe fi second chance ahwe ho beba no na wo yakọ 2000 Ghana cedi. Enti se papa ne betra waka se wonje correction go ntua tight a wode ne sase bu se ye papa kwaku ote ne ote na FM station ne kra se ne papa ne be kese a eye tight no tua ye nti a wode ye kase nti papa no sebe wo tu futuro egu obiani egu Ghana fo ani sanso na evangelist Dina Asamoah se Yesu Kristo na na bodwe no be bi ye kokọ baby ye white ni nyina seku ha fefefe Yesu Kristo abodwe no eye fepa na Yesu Kristo nso oba asase so no sabi obi kan ho ase wanche obi antum na papa we de ndem ache watum ene no sabi wodada Ghana for oye fake prophet Kumchacha ensemo wakekafa jama medan na ho no be man kasasa mayentimra abusuya mi chia obi a medin ade F0RK-Kumchacha video we me yama Dina Asamoah a wonamo a wamomo a etise akurase curtains me ye video we e de ama Dina Asamoah Gyimifoɔ anenan aye hwehwea etise 1983 banche a wonamo wa wono fi se wo ye oba na wono ebedidi sofo pani Adom Kyei Duah atem abeka che sofo pani Adom Kyei Duah se wono nanim ohu na F0RK Adom Kyei Duah nanim nyafa nanim ohu eno na wo ba na abeka bia na kwasampani bia ye wo ni nsu tobrem na nsu odi step on adwen na wa begina ho ena Kumchacha no ena wo mfuri nyame mifuru na na to abo nche wonwe F0RK Adom Kyei Duah me oye mi kuromuni me mifuru achemo pega ena me sem furi chebi ena yen nanan mu furu asi akwa achemo asi akwa papa Adom Kyei Duah na se eye votelian ena na side efri asi akwa woye achemuni efri asi akwa o kana me F0RK-Kumchacha wakame na wotewo na obi bedi F0RK atem se nanim huhu na wo tro won kwase comment ne ba na wo tro ba na wo de ye wo de na wo folo na wo bi ba na obeka bia wosi we de na mfa wo ho we de fa wo ho ben ene ade na wo kwasampani Gyimifoɔ wo fa wo ho Dina Asamoah tie enyi de ehia ne prawade wan se wo be ma bia mpawo watwam wan kasa wonam makasa Dina Asamoah we ndipa wodi makeup ebe wiase wo hia na adafom no ntieti awo so sa 3 years sa enye makeup na ebe wiase a anka wonam we wo senye why wo sese folk ha ena wonan ye why wonan enhwenhwe asa paneye ena wapantan enya wo momanye hwe wo moma aye apegya te semanten alalat ate semanten afageto wo mu ba bi anye wonanye wo ba besi a wonam wo woni shape o kokora wo ton so wonanye wo senye wo momanye wafonye wonanye ba bi anye na wo te say wo de awaye wo kora wonam wiase tompe wonam wiase tompe Prophet Adom Kyei Duah wasoma wafra wo se bra beto so bono ana bra na sole
Once a Ghana for any bebre ye nyachum ukurumwa. Ye wokurumwa, and solia kasia bebre wokurumwe, ebiton key order, ebiton calendar, ebiton a sticker, ebiton the t-shirt, ebiton books. Aden and the among can wasam. Ah? Aden and the among can wasam. Na papa Adom Kyei sofu penny. Na wura just a moment over Papa Adom Kyei. Yes, sofu penny Prophet Stephen Adom Kyei. The voice of God. Want to me find him for more. Gabi. Where you then never from? Want to me find him for more da. Every said the Yami Shano nippen to me sano. Numbers 23 verse 8. Was he a be then will be a Yami Monidiano, Nipadi Abobecano. Ebeden will be on Yamin Kesson, Nipa Kesebecano. Numbers 23:19 was when Yamin Yenipa, and with the atro. Our Becca Biafa, when Yamini passed Stephen Adom Kyei, Mamuda. Romans chapter 15, verse 4. Dear what is written is written. Dana Asamoah Gyimifoɔ Kurasini, I what Jimmy a one suo, et sa watchlebe, anunsuo. Now one number debia, when the money et se prequa wire bra. I want number one man kwasia kekanya with that. Yes, starting yam jumani wokumase. Wo now preach it ya makeup. Now preach it etia or ba wa canano or ba wa tun neninton and sad yenina. We mu interior minister. We are sad yenina interior minister. Eh? Adia okaseti ya ye bia and we ye be. Aden will be yen yam juma. Now woman in ye. What ye temwa for? What ye temwa for? It was mumu be bebre say no. Yana young some more Jimmy. Na Jimmy and ye deba tiam. What can Proverbs 9:13? Proverbs 9:13. Was so baby or ye kwasia. I would Jimmy to set down na Asamoah or ye casa for just or pekasa. Naniti is in the council kwa wini nyansa. And I can Philippians 1 verse 15. Was he a big book Christo din? Ewadi anytime, any tokwape. Dana Asamoah, yes, you din a wobono, anytime, what time, papa no. Prophet Stephen Adom Kyei, the voice of God, all time no. And I would the answer and tokwape, and I will pay papa no. Now will be back, no be true said in the mouth. Near ball left and right to social media, and so elbow ball left and right here. That was ye biaba, and I saw for no free yame, me flew na two, a poor one and not two me free. Dana Asamoah, what Jimmy for Jimmy Yetana, Etina Bema be ampano. Now, Bema power Bawa, ni Bema besole, and ni Bema bebramopa, na Bema Nankasa, Bema power Bawa, ni Bema besole, and ni Bema bebramopa. Na bema na nkasa so amobo na kote so ya boa F0RK-Kumchacha nkrofo kekase na no yo nkrofo kekase na no ya bema de ye no kwan se be o ka nsem ya ka nsem na no odin pa na papa eka no fa comment bra ekwentwa meka ama